may bagal daw kinyayo amin. Kumusta kayo? Dahil man na antiyo. Kanang nga kasta ti start na antiyo. Takas na nga talaga ti vlogger. Agpapadat start mi nga talaga. Pangrugime niya. Tatangaal daw. Di ba kanang nga kasjay? Tatangaal daw. Adaman na panunot ko nga. Kwan nga. Hay, nagadoon talaga ti mapanpanuno ng tiyo. Kat i-share ko lang mati sa video akin. Pangragrag sa akin lang. Pang ikat ti stress. Kan problema ti biyag niya. Iso nga gaagdid video ng tiyo, gararami ti video ang parag sa kanya. Lalo dagiti kakaanak dito abroad. Nga rod nga nakadado nga kakaanak nakasubscribe kinan tiyo. Kat dagitamping nga nakasubscribe. Ag-subscribe kayo mata niya pero orayin nyo, bibuy aramidin nyo. Ag-subscribe kayo, salit kayo. Tatangaal daw, ibaga lang kinya dagiti agsasabali, agduduma nga klase iti Facebook friends. Win. Siguro makarelate kayo. Dagiti makarelate. I-share yun dito nga video. Ag-like kayo. Ag-subscribe kayo. Kung narod niya. Tanong makarelate kayo. Maparagsak kayo nga talaga. Payso. Nagado makarelate. Dito ito siya. Relate na relate ta. Atoy. Realisasyon lang na antiyo. Na-realize ko lang. Napununod ko lang. No, apay. Apay kastoy dito do mga Facebook friends tayo. Wait. Nakagpapada tayo iti Facebook friends. Nya. Danggan nyo. Dagito. Sasabal nga klase iti Facebook friends. Unaan tayo nga dito Facebook friend tayo nga panaganan tayo nga mema. Dagita mema, dagita aglalike, dagita post mo, urahan na basbasaan, dagita ipopost mo. Tagamin, ilalike na dagita post mo, takaya dito mga ilike mo, dagita post da. Kasjay, aglalike da, tanong ilike mo ito, post da. Post one no kwa, bes, nya. Isaro no tayo dito panaganan tayo nga pariya. One, dagita pariya, dagita day makakit-kita, dagita post mo, nga handa nga ilalike, handa nga agre-react. Handa nga kayat nga ilike kada irakan kananayin da mga Facebook. Makit kita dama dagita post mo siguro. Ya problema da dagita. Pariya dagita nya. Dagijay nga timang. Baka ore si kayo timang kayo. Timang dagijay nalaing agbasa iti comment nga palihim magijay agbasbasa lang ti comment nalaing agbasa ti comment dagiti pupos. Tapos na makapakatawa nga mabasa da ulakanda agsarsarili da nga may sa timang ti awag dagita. Makarelate kayo kade. Baka si kayo no nalaing nagbasbasa ko ti comment nga makapakatawa dul kayo may sayo nya. Ngumhanda nga comment dagita agbasbasa da lang ti comment so paglaingan da timang dagita. Dagiti nga feeling close nga Facebook friends ka kanakan dagiti nalaing agtag. Itagda ka i-mention da ka nga i-like mo ka no dagiti picture nga kasali ti kuntis nga kakamag-anak da. Well, ami nga ang kandang kasali ti kuntis. Ipapalike da dagita picture dohan na ka mga close. Feeling close garo handa mga nagpabarato ng mga bada niya. Feeling close titawag dagita. Lagado ti kasta niya. Dito nga kana dati kasta nga friend nyo dita Facebook. Dagiti model-modelan. Panaganan iti model-modelan. Dagiti sumanukat iti profile picture. Inuras-uras, inaldaw-aldaw, agsuksukat dati profile picture. Handa mga nga napintas, handa mga nga nagwapo, nagaalas damo niya. At damat iti klase iti Facebook friend nga panaganan nga sindikato. Dagiti friends yo dita Facebook. Nga, no panunutin nyo, apit a friend nyo, hanyang mga kamam mo. Diba? Adiam mo na apit a friend nyo, hanyang mga kamam mo, ng friend nyo dita Facebook. Baka sindikato dagita. Agalmod kayo kakanakan dagita niya. Adamat iti klase iti Facebook friend nga, panaganan tayo nga, I love me, kunana. Dagiti naglaing ag-post, iso ti karga ti Facebook feeds tayo. Iso da malang taglalike, iso da malang ag-comment. I-share da pa yung nadaduma. Kaya natin bagbagida niya, kasla dal bagtit nga ro. I love me, titawag dahil dagita nga tatao niya. Dagiti nga klase ti Facebook friends ka na kano, dati Facebook friend nyo mga kwa. Panaganap nga newscaster. Adi nga inuras-uras, minuto adda post na. Post nga post, at iwan na pa iti TV Patrol niya. Kada balitang amyanan dita, Agita at iwan na pa ita nagado nga post na, amin i-post na niya. Dagita, newscaster dagita. Dahito sigurado ka na dati kastoy nga Facebook friend nyo. Panaganan tayo dati nga barbaryotic. Dagiti barbaryotic, dagiti nalayang agpost no da kaapada. Ipost da amin nga salit, tirugit. Iti kaapada, ipost da amin nita Facebook nga mabasa ti sabsabali nga tattao. So nga kasla barbaryotic ta ipost da amin nga salit nga rugit iti kaapada. Nalayang nagpost no, manaki apada nga talaga. Barbaryotic nga ro, di pakpakita dala ang dito Facebook da pa nga isurat dagita. Nga, dagiti nga kanakan gagayom yun dita Facebook friend nga panaganan nga Dora. Dora, dagita ay
check-in ditoy, check-in ijay. Ami nga papananda i-check-in da. Kasla da lang nga Dora da Explorer niya. Padala palengke, sura da. Nya? Dagita Dora, dagita. Ami nga papananda i-post da. Ay na. Daytoy sumaruno ka na kan sigurado. Dati kastoy nga friend nyo. Panaganap daytoy nga kasla Pil Inglesera. Pil Inglesera, dagita na og-post na laing nga puro English. Naay nagkakana nga English, nalaing dag English na og-post da. Nya, wrong grammar mo, kakanakan. Ay na, di na tayo basaan mga rod niya. Kababain! Nya, mo mga timang tanggan da nga Ilocano nga dadara nga bugo nga uman English, tipos da. Pil Inglesera, dagita. Dagiti nga friends yun di Facebook nga panaganante nga hashtagger nga amin i-hashtag na. Kunamla na muna ti usar ti hashtag kakanakan niya. Hashtag dito'y hashtag ijay. Amin nga rod. Hashtag na amin nga post na hashtag na. Makapabuso rin niya. So nga hashtagger tinagan na kita. Ngem, last but not the least, dahito kanakan, panagana dahito nga FB friends tayo nga BFF. When? Dagita gagayim tayo dito'y FB, Facebook, nga urayhan tayo agking kinoment, urayhan tayo nga agme-message. Amom, iti kaibuturan, iti puso tayo, nga agayam kayo lata, awan nagbaliw, awan nagbaliw, nya, uray inya ti mapasamak, agayam kay lata dagita BFF yung nga talaga dagita, dagita ti pasalamatan nyo, nga kananayaw, nya. Sige nga rod kakanakan, ay nasapil ako man nakarelate ka dito nga basit nga video lang, nga napanunot na antiyo, nga mang paragsak kinyayo. Sapil ako man naparagsak kayo niya, isong ti pampanunotag, nya. Ay, nariga kami nagparagsak ti tao, nariga tagpanunot, na inya ti mang paragsak kinyayo. Agar-arami na lang ti video mang paragsak kinyayo, ado ti problema, mat. Siya nga antiyo, ado mo problema. Agbuya kayo ano may mati problema na antiyo. Nya, sige nga rod, kakaanakan. Bye!